درود میگویم با شما تماشاگران عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. نشر نوبتی برنامه تحلیلی بازرس را از ناحیه ورزاب پیشنهاد شما می‌نماییم. در برنامه ما را همراهی می‌کنند نماینده از میلیسیای سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. شما نیز بینندگان عزیز ما را طول برنامه همراه باشید. می‌رویم. ҳамин тавр мо вориди ноҳияи варзоб шудем. сараввал гуфтан ба маврид аст ки варзоб ҳамчун наздиктарин ноҳия ба пойтахт ва пайвасткунандаи қисмати ҷануб ба шимоли мамлакат яке аз минтақаҳои маъруфу овозадори истироҳативу фароғатӣ ва сайёҳӣ ба шумор меравад. табиату иқлими гуногун ва бои ноҳияи варзоб имконият медиҳад ки дар он намудҳои сайёҳии пиёдагардии кӯҳӣ, кӯҳнавардӣ, лижаронӣ, спелеологӣ, аспсаворӣ, солимгардонӣ, велосипедронӣ, қайиқронии обӣ, ҳавонавардӣ, аз қабили парапланеризм, гастрономӣ, таърихиву фарҳангӣ ва бозчанде дигарро ба роҳ монда рушд дод. махсусан имрӯзҳо теъдоди зиёди меҳмонону сайёҳон барои истироҳату сайёҳат ба минтақаҳои гуногуни ноҳияи варзоб монанди хоҷасангхок, хоҷа оби гарм, зимчуруд, оҷук, сафеддара, сароб, майхӯра ва боз даҳҳои дигар ташриф меоранд. имрӯз тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ноҳияи варзоб яке аз ноҳияҳои сайёҳӣ ба шумор рафта истодааст ва дар ноҳияи варзоб зиёда аз 93 000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад ва аз ин 93 000 аҳолӣ оид ба минтақаҳои истироҳатӣ, яъне ки зиёда аз 1000 та минтақаҳои истироҳатӣ фаъолият мекунад ва 4 та иншоотое ки вобаста ба самти сайёҳӣ ҳаст, яъне ки ба мисли сафеддара, хоҷа оби гарм фаъолият карда истодаанд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ ба ноҳияи варзоб 43 965 нафар сайёҳии хориҷиву дохилӣ ворид шиданд ки аз инҳо 5661 нафарашро хориҷӣ ташкил медиҳад. боқимондаи он яъне ки сайёҳаи дохилӣ мебошад. вобаста ба ин бинандагони азиз биёед мебинем ки сайёҳони хориҷие ки аз ноҳияи варзоб дидан мекунанд бо кадом сатҳи хизматрасонӣ пазируфта шуда барои истироҳату фароғат инҷо кадом инфрасохтори сайёҳӣ муҳайё гардидааст. сабти барнома пас аз боридани борони субҳгоҳӣ шурӯъ шуда буд ва ҳамин буд ки ҳарчанд фасли тирамоҳ ҳам бошад табиат хеле покизаву пуртароват ба назар мерасед. бо рушди техникаи рақамӣ имкониятҳо ҷиҳати муаррифӣ ва тарғиби маконҳои сайёҳӣ дар ҷаҳон боз ҳам осон ва қулай гардидааст. бинобар ҳамин ҳам зарур аст ки аз ин имкониятҳо самаранок истифода барем. сомонаи расмии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи варзоб ва умуман дигар сомонаҳои шаҳру навоҳии мамлакат яке аз он манбаъҳои маълумотие шуда метавонанд ки инфрасохтори сайёҳӣ ва минтақаҳои сайёҳиро ба корбарони интернет ба таври шоиста муаррифӣ намоянд. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки аз сомонаи расмии ноҳияи варзоб дидан кунем ва оиди минтақаҳои сайёҳии он маълумот пайдо намоем. ба ҳолати 14 октябри соли 2024 чуноне мебинем дар сомона ҳарчанд маълумот дар бораи таърихи таъсиси ноҳия ва аксу наворҳо ҷойгир шуда бошанд ҳам, аммо дар қисмати соҳаи сайёҳии сомонаи расмии ноҳия ҳеҷ маълумоте вуҷуд надорад. хабарҳо низ вобаста ба ин мавзӯъ ниҳоят кам ба мушоҳида мерасанд. имрӯз тибқи дастури супоришҳои раиси ноҳияи варзоб муҳтарам Дамонзода Хусрав ва дар ҳамкорӣ бо кумитаи сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми минтақаҳои истироҳатӣ, тамоми ёдгориҳои таърихие ки дар ҳудуди ноҳияи варзоб фаъолият мекунад, мо якҷо маълумотҳоро ҷамъ карда имрӯз дар сомонаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии ноҳияи варзоб ва сомонаи сайёҳии мақомот марҳила ба марҳила мо ҳамин маълумотҳоро барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ яъне ки пешниҳод мекунем. ин ози дар рафти корбарӣ рафта истодааст. аллакай аз даромадгоҳи ноҳия канори шоҳроҳи душанбехуҷанд чунин лавҳаҳои зебои тарғиботии минтақаҳои истироҳативу сайёҳӣ ва табобатии ноҳия насб гардиданд. сокинону меҳмонон ва сайёҳоне ки вориди ноҳияи варзоб мешаванд имкон доранд дар навбати аввал бо ин маълумоту аксҳо шинос шуда пас он макони барои истироҳату сайри худ мувофиқро интихоб кунанд.
بهتر می بود که معلومات های جای داشته با زبان های روسی و انگلیسی نیز برگردان میشد و در این حالت دایره استفاده برندگان باز هم وسیع‌تر می‌گردید. از درآمد به حدود ناحیه تا به آخر آن، یعنی در تمام طول شاهراهی از میان ناحیه می‌گذشته، ساکنان و مهمانان شاهد راه پهن و تخت و هموار خواهند گشت که مدام در 4 فصل از طرف مسئولین تعمیر گردیده در حالت خوبی استفاده بری قرار می‌گیرد. ولی راه‌های دیگر به منطقه‌های سیاحی ناحیه ورزاب هنوز هم تعمیرطلب باقی ماندند که می‌باید مسئولین به آن توجه زیادتر ظاهر نمایند. در تمام طول این راه و دیگر موضع‌های تاریخی و فراغتی می‌توان پیکره حیوانات و پرنده‌های زیبای و نادری که در حدود ناحیه وامی‌خورند تماشا نمود و واقعاً هم گذاشتن چنین مجسمه‌ها به زیبایی ناحیه حسن دیگر ضمن می‌نماید. یکی از جزئیات‌های دیگری زینت بخش این هر گونه نوشتجات سه اندازه‌ای است که برای گرفتن عکس‌های خاطروی سیاحان خیلی موافق میباشد. در روبرو یکی از همین نوشتجات‌ها که ورزاب مروارید تاجیکستان نوشته شده است، باغ پرچم ملی و چایخانه ورزاب واقع میباشد. هرچند مساحت باغ مذکور نچندان بزرگ هم باشد، به طور زمانوی بنیاد شده و با درختان همیشه سبز و گل‌های رنگارنگ آرا یافته است. باغ مذکور هنوز چند سال قبل ساخته شده بود و تا به امروز طور معلوم گردید رسما به استفاده داده نشده است. با معلومات راهبریت ناحیه، باغ مذکور در یکجایی با گلگشت نشانی ملی که هنوز ساختمانش ادامه داشته در روبروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب قرار دارد، رسما به استفاده داده می شود. باغ پرچم ملی در حال حاضر یگانه باغ ناحیوی ورزاب است و هرچند رسما کشوده نشده باشد هم قسما فعالیت دارد و بعضی از شورابینی‌های ناحیوی در آن گذرانده می شود و شامگاهان ساکنان به سیر و تماشای این باغ می آیند. سیر و تماشا در این باغ واقعا فرح بخش است، اما خوبتر می بود که در برابر تازگی و چینانیدن گلها در باغ اینچنین به داخل این کانال از میانه‌اش می‌گذشته اهمیت داده میشد، زیرا که داخلش پر از علف و جای پرتاب جمع شده است. ستیل‌های پرتاب نیز در باغ خیلی کم هستند و بعضی از چراغ‌پایه‌ها الکی به تعمیر نیاز دارند. در این برابر بهتر می‌بود که پیکره حیوانات و پرنده‌ها نیز تا رسما کشوده شوی باغ تعمیر گردیده بعضی از درختان خشک شده عوض کرده می‌شد. چایخانه ورزاب که صاحب ملکش صاحبکاری وطنی است در گوشه باغ جایگیر بوده با یک معماری بلند زیبای و دلپسند بنیاد یافته است، اما چنین فهمیده شد متاسفانه تا به امروز باری هم فعالیت نکرده است. البته از راه گذشته و کنار راه دیدن چایخانه ورزاب با این زیبایی خیلی خوشایند است، لیک باز خوبتر می بود که آن فعال می شد و به طفیلش باغ پرچم ملی باز هم آبادتر می گردید، زیرا موقع جایگیر شوی چایخانه در نزد شاهراه بزرگ اهمیت بین‌المللی داشته بسیار هم خوب و برای تجارت هم قولای است. پس از دیدن کردن از باغ پرچم ملی ناحیه ورزاب، ما به بازار مرکزی ناحیه آمدیم. ظاهراً برعکس تنبشوی نقلیات در نزد بازارهای بسیاری از شهر و ناحیه‌های جمهوری، ما چنین حالت را در نزد بازار مرکزی ناحیه ورزاب مشاهده نکردیم. ولی طور معلوم شد بازار مذکور خیلی مدت است که فعالیت ندارد و سببش را راهبریت و ساکنان ناحیه در کم بودن طلبات مردم به بازار معنی داد کردند. از این رو دو بازاری که در ناحیه موجود است هر دو هم موسمی فعالیت می‌کردند. همین طور حالا جای بازار را در ناحیه مرکزهای سودا و دکان‌های خردی کنار شاهراه گرفته به ساکنان و مهمانان و سیاحان چنین محصولات کشاورزی و باغداری را پیشنهاد می‌نمایند. هنگام رسیدن به مرکز ناحیه ما شاهد این مهمانخانه کنار شاهراه گردیدیم که در بینای بانک مفلس شده تاجیک صادرات بانک جایگیر شده متاسفانه فعالیت ندارد. با معلومات مسئول بخش سیاحی ناحیه برای فعالیت مهمانخانه، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب وکالتدار نیست. خوب میشد مهمانخانه مذکور که در رو برای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب جایگیر شده است، فعالیت خود را به راه میماند، زیرا با این راه رقابت پذیری اقتدار قبول مهمانان در ناحیه باز هم زیادتر میگردید.
тавре мушоҳида гардид, бо вуҷуди насб гардидани чунин қуттиҳои партоб, қадқади шоҳроҳ ва дигар мавзеъҳои ноҳия ҳам тозагии кӯчаву соҳили дарёи Варзоб риоя намешавад. бино ба маълумоти шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Варзоб мувофиқи нақша, дар 9 моҳи соли равон дар ҳудуди ноҳия 27 маротиба аксияи тозагии маҳал, 19 маротиба аксияи тозагии шоҳроҳ ва 21 маротиба аксияи тозагии соҳил бо иштироки умумии зиёда аз 4000 нафар сокинон гузаронида шудааст. ҳамзамон ҷиҳати риоя нашудани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист дар ноҳия нисбати 154 нафар протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда, бо маблағи умумии 24164 сомонӣ ҷарима баста шудааст. вале бо вуҷуди ин ҳанӯз ҳам риоя нагардидани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист аз тарафи сокинону меҳмонон дар ноҳия ба назар мерасад, ки ин аз пас будани фарҳанги баъзе аз сокинону меҳмонон дарак медиҳад. ин наворҳое ки мебинед ҳамагӣ чанд моҳ қабл аз минтақаи панҷхоки ноҳияи Варзоб зимни як хатсайри сайёҳати экологӣ сабз шуданд. вобаста ба ин мебояд минтақаҳои сайёҳие ки сайёҳон бештар ба он ҷойҳо сайёҳат мекунад зери назорати қатъии масъулони ҳифзи муҳити зист ва хоҷагии ҷангал қарор бигирад, зеро меҳмонони хориҷие ки аз маркази шаҳру ноҳия ва чунин минтақаҳои сайёҳиаш дидан мекунанду ифлосиву партоб мебинанд, пас табиист ки маротибаи дигар омадан на ин ки ба ҳамон шаҳру ноҳия, балки ба як кишварро ба худ равона мебинанд. албатта ҳар як меҳмону сайёҳе ки барои истироҳату сайёҳат ба ноҳияи Варзоб меояд ва ё аз шоҳроҳаш гузашта ба қисмати шимолии ҷумҳурӣ меравад, пас ҳатман ки аз хизматрасонии ошхонаҳо истифода мебарад. мо барои шинос шудан бо шароиту имконияти қабули хизматрасонии чанде аз ошхонаҳо ҳамроҳ бо намояндаи милитсияи сайёҳии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахши сайёҳии ноҳияи Варзоб дидан кардем, ки ба яке аз маконҳои асосии фароғату истироҳат табдил ёфтааст. аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи айнӣ бар рафтан дар минтақаи Варзоб мегузарем, ки ноҳияи Варзоб яке аз минтақаҳои сайёҳие мебошад, ки аз тамоми кишвар, аз берун аз кишвар ва аз даруни худи кишвар ба ин минтақа барои тамошо, барои истироҳат кардан меоянд. хушҳолем, ки аз тамоми кишварҳо мебиёнд. Инчунин бисёр қуллаҳои баланде дорад, ки ба тамоми сайёҳон писанд меояд. ошхонаҳое ки дар сари роҳ дар ноҳияи Варзоб ҳастанд, бо тамоми хӯрокҳои миллӣ ба мардуми мо хизмат мерасонанд ва инчунин сайёҳоне ки дохили хориҷӣ ва берун аз он ҳастанд, дар ин хӯрокҳои миллии мо, миллии тоҷикон, аз ин хӯрокҳо истифода мебаранд ва ҳаловат мебаранд. таваҷҷӯҳи моро дар яке аз ин ошхонаҳо на шароити хуби хизматрасониву истироҳат, балки ин гӯшаи таҳиянамудаи соҳибмулки ошхона ҷалб намуд. ошхона як макони хуби пешниҳоди хизматрасониҳои сайёҳати гастрономӣ ва инчунин гӯшаи коллексияи пулҳои миллии кишварҳои гуногун мебошад. тавре маълум шуд, муддати чанд сол аст ки соҳибмулк ин иқдоми ҷолибро дар ошхонааш ба роҳ монда. давоми ин муддат ҳар сайёҳе ки меҳмони ошхонааш мешавад, пас бо хоҳиши худ намунае аз пули миллии худро инҷо ба ёдоварӣ мегузорад. ҳамин тавр ҳоло дар ин гӯша намунаи пулҳои миллӣ беш аз 50 давлати ҷаҳон гузошта шудааст. Варзоб ки яке аз ноҳияҳои нисбатан маъруф миёни сайёҳони хориҷӣ ва махсусан дохилист, талабот ба истироҳатгоҳҳою осоишгоҳҳо, меҳмонхонаҳо, чойхонаю ошхона ва тарабхонаҳо зиёд мебошад. бинобар ин фаъолияти мунтазаму хизматрасонии босифати онҳо кафили ҷалб шудани сайёҳон ба кишвар хоҳад буд. хушбахтона теъдоди чунин инфрасохтури сайёҳӣ дар ноҳияи Варзоб бисёр аст. танҳо шумораи ҳама гуна истироҳатгоҳҳои дар ноҳия мавҷуд буда ба зиёда аз 1000 адад мерасад ва сари ҳар қадам канори шоҳроҳ метавон истироҳатгоҳҳои замонавию хушнамудро дид. аммо чунин маълум шуд, аз ин миқдор танҳо як қисми ками истироҳатгоҳҳо ҳастанд, ки тамоми сол фаъолият намоянд. мо барои дидан кардан бо шароиту хизматрасонӣ яке аз онҳо, ки тамоми фасли сол фаъолият менамояд, аз ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Марко Поло дидан кардем. маҷмӯаи мазкур тавре маълум гардид, ба сокинону меҳмонон хизматрасонии ошхона, тӯйхона ва меҳмонхонаро пешниҳод мекунад. сайёҳон бисёр ба ин ҷо мебиям. мо то 180-200 нафара метавонем توی مارک‌ها گذارانیم در اینجا خوراک‌های ملی خودمون را پیشکش میکنیم. ما کوشش میکنیم که خدمت‌رسانی را در درجه بلند یعنی عالی کنیم و آنها بیان در اینجا استراحت خوب کنند.
تویخانه مذکور دارای 200 جای نشست بوده با طرز معماری و نقش و نگار ملی زینت یافته است. همزمان در مجموعه مهمانخانه با 13 حجره موجود بوده. در یک وقت امکان قبول تا 35 نفر مهمان را دارا میباشد. وابسته به این بهتر میبود تعداد چنین مهمانخانه ها در ناحیه ورزاب باز هم زیادتر و صفت قبول و خدمت رسانی ها بلندتر میگردید. ولی طور از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب اطلاع دادند از 158 انشاءات بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بنیاد می‌شده، یگان تاش به اینفراستراکتور سیاحی تعلق ندارند. امروز هر یک سیاحی که وارد ناحیه ورزاب می‌شود، از وارد شدن به ناحیه ورزاب پیش از وارد شدن هر یک سیاح معلومات درباره همون ناحیه میگیرد. امروز که ناحیه ورزاب منطقه سیاحی به شمار رفته ایستاده است، در ناحیه ورزاب об'єکت های سیاحی خیلی زیاد هستند. بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب در همکاری با صاحبکاران وطنی یکچند منطقه استراحتی به استفاده داده شدند و امروز طبق نقشه 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یکچند یعنی که об'єکت‌های جشنی به قید گرفته شده است و هر یک سیاحی که وارد همین ناحیه ورزاب می شود از درآمدگاه ناحیه ورزاب برمی‌آید که این ناحیه سیاحی است و بعداً در ناحیه ورزاب جایگیر است باغ فرنگی فراغتی و طبق تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب علاقه نشانی دولتی یعنی که با مرام بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مرام یعنی که ساختمانش رفته ایستاده است و بعداً ما ناحیه ورزاب که یادگاری‌های تاریخی داریم به مثل در جماعت دیوتی زیده، جماعت دیوتی صدرالدین عینی. هرچند دستاورد و پیشروی‌های 10 ساله آخری ناحیه ورزاب خیلی چشم‌رس باشند هم چنین به مشاهده رسید بعضی از نارسایی‌ها و بی‌مسئولیتی بعضی از ساختارهای داخلداری ساحه همانا باقی مانده است. امیدواریم که مسئولین داخلداری ساحه بهره در عمل تطبیق نمودن استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 و امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس دادن گروهی کاری جمهوریوی برای رشد سیاحی، هنرهای مردمی و تشکیل و نظارت کارهای آبادانی و کبولی‌زارکنی در ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، اینچنین باز هم آباد و زیباگردانی، بالا بردن سطح خدمت‌رسانی و مهیاسازی شرایط قبول ارزنده سیاحان چراهای مشخص اندیشیده ناحیه ورزاب را در بهترین طرح و شکل دلفریب زمانوی و معاصر به جهانیان معرفی خواهند کرد. بینندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی برنامه تحلیلی بازرس از ناحیه ورزاب به پایان میرسد. یادآور میشم که مقصد از تهیه برنامه نه تنقید بلکه بیدارنمایی حس مسئولیت مسئولان ساختارهای داخلداری ساحه جهت تطبیق عملی استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میباشد. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما تا برنامه‌های آینده خیر، همیشه طرفدار سازندگی و آبادانی ها باشید.